Some people actually even think that abantu bamwe banavuga ngo ingabo z'u Rwanda nizijya zambara izi bote zisanzwe zira bote z'icyatsi gusa dufite igihamya cya bamwe muri abo bagiye bicwa ubwo bari muri Congo bateza ibibazo kandi dushingiye kuri icyo gihamya cyabo barashwe bakicwa tuvumbura zimwe muri izi bote z'icyatsi ziriho ikirango cy'igisirikare cy'u Rwanda. Rugendo gushimiye udukurikiye. Iki ni igice cya gatatu cy'iki kiganiro akaba ari nacyo cya nyuma aho tukiri gusuzuma ibivugwa ku ruhare rw'u Rwanda ku ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe video ngufi y'ibanga. Icyo ukwiye kubanza gusobanukirwa ni kimwe, twebwe hano turi abanyamakuru ntabwo turi abasesenguzi ba politike. Ibitandukanye n'ibyo twifashisha abasesengura politike, tukifashisha inyandiko na za raporo zitandukanye kugira ngo tubashe kubaha ibyuzuye. Iyo niyo mpamvu nyuma yo kureba iyi video ngusaba kudusangiza igitekerezo cyawe ukatubwira uko ubibonye. Ese ibyo ubonye byaba ari ukuri ku kigero cya kangahe ku ijana? Ese ni ikihe gihugu cyaba gifite ishingiro mu byo gitangaza muri ibi byombi? Nagusaba kwibuka gukora subscribe niba uri mushya. Reka turebere hamwe iyi video y'ibanga. So what you are seeing there in rero icyo muri kureba hariya muri amashusho, izi ni ingabo z'u Rwanda. Uyu mudugudu aha aya mashusho yafatiwe nijoro ni muri Kibumba hegereye cyane umupaka w'u Rwanda. Hanyuma izi nazo ni ingabo z'u Rwanda ziri kwambuka zinjira muri Congo Mwijoro, kandi mu bigaragara neza bagiye gutera inkunga umutwe M23 nkunda gusubiramo ko ari abasirikare barwanira u Rwanda bari muri Congo. Ikindi kandi bakaba bamaze igihe barwana n'uyu mutwe w'inyeshyamba uba muri Congo witwa wazalendo n'andi matsinda amwe namwe igisirikare cya Congo. Nanone kandi muri aya mashusho nk'uko mubibona bari kwambuka mu ijoro, ndetse nyir'urugo nawe ndatekereza ashobora kuba yarikanze umuntu waruje kumwiba inkoko ze n'andi matungo mu rugo, hanyuma arasohoka agerageza gufata amashusho akoresheje urumuri rwe rwa nijoro, hanyuma abona itsinda ry'abasirikare b'u Rwanda binjira muri Congo mu ijoro. Rero iki ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda ruhora rwohereza ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma kandi abantu benshi bazazanumva bavuga ngo ibyo si ukuri, ni bihe bimenyetso ufite ko izo atari inyeshyamba zisanzwe n'ibindi byinshi. Hanyuma kandi n'imyambaro yabo yari akamenyetso kavuga ngo yakorewe igisirikare cy'u Rwanda, yakorwa na kompanyi yitwa Chinese Knitting Company. Ibintu bimeze gutyo rero bigaragaza ko iyi myambaro ari y'abasirikare b'u Rwanda cyangwa Rwanda Defense Force. Bikongera bikanagaragaza ko izi bote ari z'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo zikoreshwe n'abasirikare b'u Rwanda imbere mu Rwanda. Rero bakaba baragiye mu bubiko bagafatamo izi bote z'icyatsi bakaziha abasirikare bambutse bajya muri Congo, kandi ibyo nibyo biri kuba. Something like that. So it shows the uniform are Rwandan soldiers or Rwandan Defense Force. It also shows that these boots were procured by the Rwandan Defense Force to be used by their soldiers inside Rwanda. So they went to the warehouse and picked these green rubber boots and gave them to the troops that crossed over to Congo. And that is what is happening. And once they go to Congo, hanyuma iyo bageze muri Congo bagerageza kurwana n'umutwe w'inyeshyamba muri iki gihugu witwa wazalendo. Umutwe mu by'ukuri ugizwe n'urubyiruko ruturuka mu duce twegereye u Rwanda rwashyize hamwe rugahabwa imbunda kugira ngo rugerageze kurinda imidugudu yarwo ibitero byava mu Rwanda. And also the Congolese army is trying. Ikindi kandi ingabo za Congo zikaba ziri kugerageza gufasha uyu mutwe gusa no gushaka uburyo bwo guhagarika imirwano. Murabizi hari kurangiza imirwano. U Rwanda kandi rukaba rwarafashe umujyi cyangwa se umudugudu witwa Mweso uri mu birometero 15 mu majyaruguru uvuye mu mujyi wa Kichanga.
bakaba bari kugerageza gushaka inzira ibajyana mu majyepfo kugira ngo bagere mu mujyi wa Sake. Kubera ko icyo ndi kumva nuko ngo u Rwanda rufite gufata Sake icyo byasaba byose, kubera ko gufata umujyi wa Sake bivuze ko baba babasha kugenzura amabuye y'agaciro bagatangira cyangwa bagakomeza gusahura ayo mabuye muri Congo. Nkaba ngiye kubereka rero amafoto yose twakusanyije harimo n'abasirikare b'u Rwanda bapfuye baboshywe, bafashwe amashusho na drone, bamwe batwaye abapfuye n'abakomeretse, abamugaye babasubiza ku mupaka w'u Rwanda kugira ngo basubize mu Rwanda. Rero icyo ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda ruri kubura abasirikare benshi muri Congo kandi bagakomeza kubikora, kubera ko ubukungu bw'u Rwanda ntabwo bumeze neza, kubera ko ubungubu badashobora gucunga ayo mabuye y'agaciro bajyaga biba muri Congo. Rero turebye ayo mafoto ushobora kubona abasirikare bakomeretse n'abapfuye aho bimuriye ibitaro muri Congo, kandi ukabibona ko bari kwitegura kuba bakwimura iyo mibiri bayigarura mu Rwanda kugira ngo ibe yashyingurwa iwabo mu ngo. Ntabwo nzi ibyo babika imiryango yabo mu Rwanda, ariko ibyo nibyo biri kubera muri Congo. Abasirikare benshi b'Abanyarwanda bari gupfira muri Congo. U Rwanda mu buryo ubwo aribwo bwose nta musirikare ufite mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ngiki igisubizo cya guverinoma y'u Rwanda. Uyu ni Ambasaderi Nduhungirehe, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, aganira na BBC. This is what they say in the media, but we are bound by what... Ibi nibyo bavuga mu itangazamakuru, gusa twe duhagaze mu murongo w'ibyo tuvuga n'ibyo dusinyira mu Rwanda. Mu Rwanda ikiri ku meza muri aka kanya ni gahunda z'amahoro zo guturisha FDLR no kuzamura izo ngamba. Naho byanditse mu mpapuro z'ibisubizo byacu ibijyanye no gukura ingabo 4,000 nk'uko numvise Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo abivugira i Buruseli. Icyo ntabwo cyaganiriweho ngo cyemeranyweho. Ambasaderi Nduhungirehe yarasubije umunyamakuru wa BBC wari umubajije icyo yatanga nk'igisubizo ku bitangazwa na Congo ku Rwanda rugomba kubanza rugakura ingabo zarwo zose muri icyo gihugu kugira ngo habashe kuba haba ibisubizo birambye. You said Rwanda is fully vested in the Luanda process. DRC say all Rwandan troops on their soil must leave for there to be full resolution of this crisis. What's your response on that? Ibi byose twagiye tubigarukaho mu biganiro byabanje. Ibyaya makimbirane biracyari urusobe, gusa nkuko twakunze kugenda tubigarukaho. Izi ni inkuru tuzajya tubakurikirana buri munsi, akaba ariyo mpamvu musaba gukanda subscribe kugira ngo tugumane buri munsi. Mwakoze cyane.